Okay, Bro FT. Target main berapa? Hari ni Hari 100 tepat. 100 tepat. Okey. Okay, Brother Sam. Okay, Target skor ini hari berapa? target skor saya target main 92. Okay, alright. Okay, Bro Casey. Target ni berapa main? Dapat 100 pun okey lah. 100 lah? Okay. Okay, cek. Ini hari target berapa main? 90. Alright. Okay, ni hari main dekat Kirara. Main kat Kirara. Target ini 88 lah. 88 ya. 88. Tengok skor berapa nanti. Final ni. Okay, target dia apa? 105 Target? over 5. Target? 100. Oh, over 5 okey dah. Oh ya. Okey, target berapa? Tadi target 100. 100. Berapa dapat main hari ni? Pun 100 lah. Ngam-ngam lah. Okay, Target 100, main 100. Kalau Excellent. luck. Okay, target skor tadi 92. Result 95. So, tadi target dalam 88 rasanya. Di berjaya 86 skor ni. Mungkin sebab ada bedi satu kot. Cantik pula. Ini hari take off lah apa lah. Tak ada pressure agaknya. Sini.